Let my words be filled with your grace. Reka ijambo ryawe ryuzure ubuntu bwawe. Let your people be impacted by your word. Reka abantu bawe bakorweho n'ijambo ryawe. That comes from my mouth. Kandi byo kuba bivuye mu kanwa kanjye. Remove our agendas. Ukuremo gahunda zacu. And speak, Holy Spirit. Ahubwo umwuka wawe bari uvuga. In Jesus' name. Mu izina rya Yesu dusenze. Amen. Amen. You may take your seats. Mushobora kwiyicarira. Journey is about something new that you've never experienced before. Urugendo rushya ni ikintu kiba kigiye kukubaho ariko kitigeze kibaho mbere. New things excite me. Ibintu bishyashya igihe cyose biratangaza. New clothes excite me. Umwambaro mushya urashimisha uratangaza. New journeys excite me. Urugendo rushyashya ruratangaza. This trip to Rwanda is my first time. Kuza kwanjye mu Rwanda nibwo bwa mbere nari nje mu Rwanda. And I was excited to come. Ariko naratangaye cyane kuza. Because it was something new. Kubera ko ni ikintu gishya cyari kibaye mu buzima bwanjye. I met new friends. Nagiye mpura n'inshuti nshyashya. And they excite me. Kandi mukuri byarantangaje. I've seen new things. Nagiye mbona ibintu bishyashya. And that excites me. Kandi kuri ibyo byarantangaje. But today, ariko uyu munsi we celebrate the 3rd anniversary of the Evangelical Covenant Church of Rwanda. Turimo turizihiza isabukuru y'imyaka 3 itorero Covenant rimaze mu Rwanda. It's a new journey. Urugendo rushyashya. It's something brand new. Ni ikintu gishya. It's the new journey of the Evangelical Covenant Church of Rwanda. Ni urugendo rushya ku itorero Covenant ryo mu Rwanda. In this journey, muri uru rugendo rero, you will celebrate many triumphs. Kandi mwarwanye n'ibigeragezo byinshi. You will see many miracles. Mwabonye ibitangaza bitandukanye. In this journey, muri uru rugendo, you will experience God afresh and new. Mwagiye mubona kugira neza kw'Imana mu buryo butandukanye. But in this journey, ariko muri uru rugendo, this new journey, uru rugendo rushya, you will also experience some devastating times. Nanone muzagenda mubona ibindi bintu bishya nkuko twabibonye mu ijambo. You will face some challenges. Kandi nanone tuvuge ngo muzagenda muhura n'imbogamizi zitandukanye. As a people of God, you will come up against things you've never seen before. Nk'abantu b'Imana uko ijambo ribivuga, uko mwari inyuma y'iri jambo muraza kuba mumeze ko mutari muri imbere. So when challenges come, ndetse imbogamizi niziza, you must pray. Icyo ukora ni ugusenga. When challenges come, igihe uhuye n'ibibazo, you must pray. Ugomba gusenga. When challenges come, igihe ibibazo bije, you must all come together mugomba kuza mwese mukegera hamwe and pray. hanyuma mugasenga. But you must also come together. Ariko mugomba nanone kwegerana mukaba hamwe. And you must praise. Hanyuma mugasenga. You must never get tired of praise. Ntago mugomba kujya hirya yo gusenga. You must praise him in the morning. Mugomba gusenga mu gitondo. You must praise him in the new day. Mugashima Imana mu munsi mushya. You must praise him in the nighttime hours. Mugasenga Imana na nijoro. Now why must we praise him? Hanyuma rero, why must you praise? Kuki mugomba kumusenga? Why must I praise? Kuki ngomba gusenga se? Why must we praise? Kuki twese tugomba gusenga? Because praise leads to power. Kubera yuko mu gusenga harimo imbaraga. Praise leads to power. Kubera ko mu gusenga harimo imbaraga. Your praise leads to God's power. Amasengesho yawe atuma Imana iguha imbaraga. In the Bible, muri Bibiliya, the armies of Moab, Ammon, and Mount Seir, hari inkuru y'Abamowabu, they united against Israel. Baregeranye bahuje imbaraga bagamije kurwanya Abisirayeli. The armies wanted to attack Israel. Abasirikare baregeranye bahuza imbaraga bagamije kurwanya Abisirayeli. They did not want to see God's people prosper. Ntago bifuzaga kubona abantu b'Imana bagenda batera imbere. So they got together. Noneho rero baregerana. And they came up with a plan. Baraza bahuza umugambi to defeat God's people. Wo kugira ngo bacishe bugufi abantu b'Imana. Because they did not want them to trust in God. Ntago bifuzaga ko babona abantu b'Imana bajya imbere. But the leader
Peter was terrified, ariko ukuri kwari guhari, and so were the leaders of Judah. bamwe mu bayobozi b'abayuda So what did they do when they were frightened? baraje baribaza bati biragenda gute, What did they do when they were terrified? ni ibiki barimo bagerageza gukora. They didn't run. Barirutse They didn't hide. bigirayo, They got together baraza noneho bahuza imbaraga, and they praised the name of the Lord. hanyuma bo basenga mu izina ry'Imana. They said, God, you are the mighty ruler of all the kingdom. baravuga ngo mana uri mu ijuru ufite ubutware bwose, God, you are powerful. mana ufite imbaraga, God, no one can stand against you. mana nta n'umwe wahagarara kuguhangara. Evangelical Covenant Church of Rwanda. none ndagira ngo mbabwire Covenant nk'itoro ryo mu The Rwanda, enemy will not be happy because you're praising God. ntabwo umwanzi azigera The yishima enemy won't be yishima kubera happy ko muri because kuramya you're Imana, standing for God. ntabwo umwanzi azishima kubera ko muramya And so Imana. the enemy will devise a plan to come against you. umugambi w'umwanzi But ni you must ukubarwanya, stand and say, God, you're powerful. icyo mugomba guhora muzi ni ukuvuga ngo mana ufite imbaraga, God, you're mighty. mana ufite imbaraga, God, no one can control you. mana nta n'umwe warogoye umugambi And you wawe. must give God praise. kandi mugomba kwegerana You must mugasenga, come together and praise God. mugomba kwegerana mugashima And Imana, when you get together and you praise God, kandi noneho nimwegerana mugasenga you Imana, will experience His power. muzagenda musobanukirwa imbaraga z'Imana. Our power gives out. nta mbaraga z'Imana zipfa ubusa, We get weak. zirabayobora. But God's power never gives out. imbaraga z'Imana ntizijya zitsindwa, God's power never fails. imbaraga z'Imana ntizijya zicishwa bugufi. After praising God, muri uko gushima Imana, in the book, mu gitabo they believe God to do the impossible. bo baratekerezaga bamwe ngo iby'Imana, The impossible. ibintu by'Imana ni ikora ibintu bishoboka, Because when you can't do it, kubera yuko ibyo udashobora gukora, it's impossible. iby'Imana ishobora gukora kuri wowe ntabwo byashoboka. If you could do it, ariko niba wabikora, you wouldn't need God. ubwo rero ntabwo ukeneye Imana. But that's sometimes what God puts us in difficult situations. ariko rimwe na rimwe Satani adusanga muri icyo kibazo, To remind His church kugira ngo atwibutse that He has the power. ko afite imbaraga, We don't have the power. ariko nta mbaraga afite. So here it is that the armies got together. hano icyo batubwiye mu gitabo, abasirikare baregeranye, And the people believe God for the impossible. hanyuma abantu bo bakizera neza ko Imana yacu yo nta kidashoboye. They said, oh God, won't you stop them? bakumva ko bo bashobora kwihagarika. We are powerless. We are powerless. dufite imbaraga, We have no power twebwe ubwacu nta mbaraga dufite against them. zo kuba twarwanya bano bantu. We don't know what to do, ntabwo tuzi icyo dushobora gukora, but we're looking for your help. ariko twizeye ubufasha bwawe, It was impossible. kubera yuko ni wowe Mana ufite imbaraga. It was impossible. ntabwo bishoboka, They couldn't do it. ntacyo twakora. But they praised God. noneho bo basenga Imana And through God's power, kugira ngo Imana itange then imbaraga, God did it. Then God did it. hanyuma Imana igira icyo ikora. This young lady, uyu mukobwa muto she has her own power. afite nta mbaraga afite, But with her power, afite she cannot defeat these men. mu mbaraga afite ntabwo ashobora kurwanya uyu mugabo. And when these men hanyuma uyu nawe get together baramutse begeranye, and they attack this young girl, uko ari batatu bakegerana, she can't defeat them. bagashaka kurwanya uyu mukobwa, hanyuma mufunge ibipfunsi. And so what God does, hanyuma icyo yakora, mufunge ibipfunsi, muzamure ibipfunsi nk'abagiye kumurwanya. so instead of fighting back, noneho barashaka kurwanya uyu mukobwa, lift your hands and pray. hanyuma zamura amaboko yawe usenge. And when you connect to God's power and pray, noneho kugira ngo imbaraga z'Imana zikorere God muri wowe, defeats the enemy. noneho zisubize hasi abanzi bawe. Imana ishobora gusubiza hasi And abanzi send bacu, them running back to their seats. hanyuma mwisubirire mu Send cyiciro them cyanyu, running away. mwisubire mu cyiciro cyanyu. You keep praising God, iyo ukomeje gusenga For His Imana, power. ugasenga Imana, because nothing with God is impossible. kuko nta na kimwe ku Mana kidashoboka. Praise God. Imana ishimwe, Praise God. Imana ishimwe, Praise God. Imana ishimwe. Your praise contains power. amasengesho yawe atuma Imana iguha Don't imbaraga. worry about how big you are. ibyo dukora byose Imana niyo yaduha Don't imbaraga. worry about how small you are. amasengesho yawe atuma Imana iguha imbaraga. Your praise contains power.
power. amasengesho yawe atuma ugira imbaraga. Evangelical Covenant Church of Rwanda. Covenant Church, itorero Covenant yo mu You're Rwanda. 3 years old, No, imyaka 3 itambutse, but you have power. mufite imbaraga. You can praise God, Mufite imbaraga zo and gushima. God will come to your defense. Kandi nta mwanzi uzabarwanya. God will defeat the enemy. Imana izabarwanirira. God will make them run from you. Imana They izabarwanirira. might get together. Mugomba guhagarara They hamwe might plot. kandi mugasenga. They might plan. Bagashobora, But when you praise iyo God, muri wo gusenga Imana, the victory belongs to God. nk'uko Imana And ikabonye he'll give ijambo you the ry'Imana, victory. ibarwanirira Somebody umwanzi. praise Him. Hallelujah. Hallelujah. Amen. We just don't praise God when we're in trouble. Ntabwo tugomba gusenga Imana gusa igihe turi mu bibazo. We praise God in the good times. Tugomba gusenga Imana mu bihe byiza. You see, if you don't praise Him in the good times, No, ntabwo tugomba gusenga Imana igihe turi mu bihe byiza gusa, you won't know how to praise Him in the bad times. kubera yuko iyo usenze Imana mu gihe cyiza gusa ntabwo umenya gusenga Imana igihe uri no mu bibazo. So there is a practice to your praise. Uyu munsi mugomba kugira imyitozo ku bijyanye no gusenga. And when you praise Him, Iyo urimo gusenga, praise will give you a new perspective. amasengesho aguha izindi mbaraga. What do you mean, new perspective? Ni iki bisobanuye kugira izindi mbaraga? God will change the way you look at things. Imana ihindura uburyo wabonagamo ibintu. So the people came together. Hanyuma abantu no baza bakwegerana hamwe, And when they came together, iyo baje they begeranye came together saying, God, we don't know what to do. bakavuga ariko Mana ntabwo tuzi icyo dushobora gukora. So they asked God, will you help us? Bakabaza Imana, Mana dukeneye ubufasha bwawe. God, we don't know what to do. Imana ntabwo tuzi ikintu dushobora gukora This army is big. kuko abanzi ni banini, It's too great for us. barashaka kuturwanya. But God responded. Imana no irasubiza. So here was fear Hano hari ubwoba because they didn't know what to do. kubera ko ntabwo bazi icyo bagomba Here gushobora was gukora. fear Ahubwo nubwo mufite ubwoba because the enemy was great. kubera ko umwanzi ni munini, Here was fear hanyuma hari ubwoba koko because sometimes the money wasn't there. rimwe na rimwe nta mafaranga ahari, Here was fear kuko yego hari because ubwoba sometimes the people didn't show up. kubera yuko rimwe na rimwe abantu Here baratuzengurutse. is fear Rimwe na rimwe hari ubwoba because it's you by yourself. kubera yuko wowe ubwawe nawe ntuzi icyo ushobora gukora. But God responded to the praise Ariko Imana isubiriza amasengesho yawe, and told them through the prophet Jehaziel, hanyuma irababwira iti I have work for you to do. hari icyo mfite nshaka ko mukora, And because I have work for you to do, kubera yuko hari icyo mushobora gukora. you're going to complete what I sent you to do. Hanyuma umwanzi nagerageza kubatera, Evangelical Covenant Church of Rwanda, itorero Covenant ryo mu Rwanda, God has appointed this time for you. Imana iri kumwe namwe muri uyu mwanya. God has called you Imana iri kumwe namwe, to do this work. iri kumwe namwe kugira ngo mukore uyu God murimo. has called you Imana iri kumwe to namwe meet the needs in this community. kugira ngo mufashe kano gace. God has called you Imana iri kumwe namwe to impact the nation. kugira ngo yubake God igihugu. has called you Imana iri kumwe to namwe raise up young leaders, kugira ngo izamure abantu has bafite called imbaraga. you Imana iri kumwe to namwe extend salvation, kugira ngo yagure to ubwami bring in bwayo, the lost. kugira ngo izane God has abatakaye. called you Imana iri kumwe namwe to restore families. kugira ngo yongere ihunge imiryango. God has called you Imana iri kumwe to namwe do the impossible. kugira ngo ikore ibyo babona ko And bidashoboka, you say, I can't do it. kandi irabizi ko ishobora But kubikora. God sent me here today to tell you, Imana yanyohereje kugira He ngo will mbabwire, change your perspective. kubera yuko mu kwaguka He will kwanyu change your attitude. ije guhindura kwaguka, He will change the way you look at things. izahindura uko mugaragara. So the people responded to God. Abantu noneho babwira Imana, They responded with praise baravuga bati noneho kubwo because kugusenga God gave them a new perspective. igiye kuduha kwaguka gushya. But after your perspective is changed, Muri uko kwaguka you have to do something. hari ibintu ugomba gukora. You see, God empowers us. Ubona Imana igenda iduha imbaraga, God calls us. Imana igenda iduha God imbaraga, shows us. Imana iduha imbaraga. But we have to do our part. Ariko icyo dusaba gukora uruhande rwacu. How many of you know God is faithful? Ni bande bemera ko Imana yacu ikiranuka? How many of you know God is good? Ni bande bemera ko Imana yacu ari nziza? God will do His part. Imana ihita gukora But uruhare you have rwayo, to do your part. nawe kora uruhare rwawe. So after God calls you, Hanyuma rero icyo Imana after ikubwira, God equips you, icyo Imana ivuga, then you have to stand for God. hanyuma nuhagararana n'Imana You have to live for God. ukareba ugatumbira You Imana, have to represent God, ugahagararana n'Imana, not in fear, ntugire ubwoba, but in faith.
ntugire ubwoba. That means you have a brand new performance. Uraza kugira indi mikorere mishya. God wants you to do something different for him. Imana irashaka ko ugira imikorere itandukanye nk'uko wari umeze. Here was the performance. Ni igihe kigeze. I want to show you what the performance was. Ndashaka kubereka n'uko bikora. Are you tired? Murananiwe? You okay? Mumeze neza? Oh, okay. Yes. Okay. Bishop, Mushumba, ngwino. Jonas, Ngwino Emmanuel. muze. These are your leaders. Abangaba rero n'abayobozi banyu. The prophet spoke to the leader Hanyuma rero umuhanuzi avugana n'abayobozi. and told the leader, Hanyuma abwira abayobozi. you're not going to fight this battle. Ntabwo ari wowe ugiye kurwana iyi ntambara. The general said, I'm a general. Hanyuma umuyobozi mukuru avuga ngo ngiye ndi general. I know how to fight. Ntabwo I know how to nzi fight. uburyo nshobora kurwanya intambara. I've been in battles before. Yewe narwanye intambara zikomeye mbere. I slayed 10,000. Narwanye n'ibihumbi. But the leader said, Hanyuma umuyobozi aravuga, you're not going to fight this fight. ntabwo noneho ubu ngubu ugiye kurwana. We're not going to do it your way. Hanyuma nuramuka ubikoze mu buryo We're bwawe, going to do it God's way. ntabwo uba ubikoze nk'uko Imana Because ishaka. we're going to perform for God. Kubera yuko Imana niyo ishaka kugira ngo igire icyo ikora. Then the soldier said, Hanyuma Innocent we aravuga, I'm a soldier. yewe ndi umusirikare, And I know how to march. nzi uburyo nshobora And I kurwana. know how to fight. Nzi uburyo barwana. I know how to go into camouflage Nzi uburyo nshobora and kubigenza. be hidden from the enemy. Nzi uburyo nshobora kurwana And n'umwanzi. because I'm a soldier Yewe kuko ndi and I know umusirikare, how to fight, kuko nzi uburyo I bashobora know kurwana. what to do. Nzi icyo nshobora gukora. So God called, Hanyuma rero Imana told ihamagara the leader, ihamagara abayobozi bose. put the praise team in front. Put the praise team in front. Ariko noneho kugira ngo bajye imbere y'Imana basenge. But he told the praise team, Hanyuma iramubwira, get dressed in your holy array wowe ukomeze wizere Imana, and don't carry a weapon, ntugire ubwoba, but lift your hands up in praise zamura amaboko yawe usenge. and begin to march. Hanyuma utangire kunyeganyega. Come on now. Gerageza Begin to unyeganyege. march. And Gerageza say the unyeganyege. Lord is good. Uvuga uti Imana ni nziza. His mercy endures forever. Tambuka uvuga uti Imana ni nziza. The Imana Lord ni is nziza. good. Imana ni nziza. His mercy endures forever. Imana ni nziza ishobora The kubikora Lord buri is gihe. good. Imana ni nziza. His mercy endures forever. Imana ni nziza ishobora And kubikora. you march in front of the leader. Ndabizi Imana You yabikora ku march in bayobozi front of bacu. the general. Imana yabikora ku You mujenerali march wacu. in front of the soldier. Imana yabikora no kuri uriya The uduhagarariye. general was mad. Ndabizi neza He rwose, said, ndabizi. what? Ndabizi yabikora. I should be in front. Jewe nahagarara imbere, I've got armor. mfite icyubahiro, I've got strength. mfite imbaraga. This little praise team can't do nothing. Uyu nguyu we icyo akomeza ni But the ugusenga. praise team connected to the power. Ariko gusenga kwe birahura n'imbaraga, God changed the perspective of the leader. hanyuma izi mbaraga zikagenda And the zigakora ku general had to muyobozi, perform hanyuma according zikajya no to kuba what God mwungirije said. kubw'icyubahiro cy'Imana. The soldier said, wait a minute. Hanyuma n'umusirikare I nawe got my weapons. aravuga ati ntabwo I ari know how to fight. jewe nzi uko I barwana, know how to march. nzi uburyo I bigenda, know how to win. nzi uburyo barwana. What do you mean I got to stand in the back? Niki mumbwira? That praise team can't do nothing. Ntabwo ari amasengesho yabikora. They're dressed in colors that everybody can see. Buri wese ashobora kubibona, ariko ntabwo ari amasengesho They're a ye. moving target. Ntabwo ari amasengesho ye. But God said, Ariko Imana iravuga, I inhabit the praises of my people. nejejwe no gusenga no kundamya kw'abantu banjye. So if God is with you, Hanyuma iyo Imana iri kumwe nawe, and when God is inside of you, iyo Imana inejejwe n'ibyo ukora, that's bigger than the enemy that's approaching you. birusha imbaraga abanzi bose bashobora kuza So kukurwanya. the leader got in line. Noneho rero The umuyobozi general got in line. bose bakajya inyuma The yawe, soldier got in line. And abasirikare they began to bakuyoboka, shout, God is good. kubera yuko Imana inezezwa They n'imirimo said, yawe, praise his name. kubera yuko ushima izina ryayo. He had no shield. Ntabwo afite intwaro, He had no weapon. ntabwo afite But he inkota, had Jesus ariko Christ. afite Yesu muri we. All you need is Jesus. Byose icyo mukeneye All you ni need is Yesu. God. Ukeneye Because Imana. God will fight your battle. Imana izarwanya God intambara will give zawe. you victory. Imana izakubera umutsinzi. Then when the soldiers came, Nubwo abasirikare come on baza, armies, come on. munyemerere muze, mwongere muze, munyemerere muze. When the armies came, Iyo abasirikare baje, they got ready to attack the praise team. bakagerageza kukwegera, mufunge ibipfunsi noneho muhagarare neza nk'abantu bagiye kurwana. But the praise teams didn't Hi. stop praising. Hanyuma rero uko bikora, They kept singing praise. baraza bakwegera. Pretty soon,
the leaders started praising. hanyuma noneho abayobozi namwe mugazamura mugatangira gusenga. Then the general started praising. Mu bibazo byose mugasenga. Then the soldiers started praising. abasirikare abajenerali mwese mugasenga. And when they got together and started praising God, hanyuma iyo twegeye hamwe dutangiye it gusenga was a new Imana experience. tukabikora mu gihe gihoraho, Because Israel was victorious buri wese agahagarara asenga when David the king was fighting. nk'uko Dawidi nawe yabikoze. But now God wanted them to know, hanyuma uko bigenda I am your king. aravuga ngo ndabizi icyo I ngomba will gukora, fight your battles for ntabwo you. ndi umwami nta mbaraga mfite. The Bible says Bibiliya iratubwira that Ammon Hamani started fighting Mount Seir. Hamani Started fighting Ammon started fighting Mount Seir. Hamani yashatse kurwanya abamwegereye, And they defeated Mount Seir. hanyuma noneho bo batangira gusubira inyuma. But Moab Ariko abamowabu and Ammon, hanyuma nabo kwa Namani they were cousins. bo baragerageje bashyira imbaraga, They started fighting each other. batangira kurwana hagati ya bombi, They still praising. hanyuma They fighting. bararwana hagati yabo. So God defeated both of them hanyuma uko barwana and sent them to the grave. batangira kurwana bo hagati yabo. Let's see. So what God did was hanyuma icyo Imana ishaka perform through the praise ni ukugira ngo binyure mu of the people of kwiramya God. hamwe nk'abantu b'Imana. And as they praise God, hanyuma uko musenga Imana, God performed the victory. Imana rero iragenda izana insinzi muri mwe, God defeated the enemy. hanyuma Imana ibatsindire abanzi. Evangelical Covenant Church of Itorero Rwanda, rya Covenant mu God Rwanda, wants you to perform for Him. Imana irashaka He kubakoresha. wants you to stand up and give Him ntabwo praise. mugoma nk'uko mwari He muri. wants you to lift your hand. muzamura amaboko niba He mubyumva wants you to mwese. shout hallelujah. iragira ngo musakuze mwese He mute wants you to give Him haleluya, glory. And He will defeat every enemy kandi izabatsindira buri that mwanzi comes wese, against the church. kandi izabatsindira buri mwanzi He wese. wants to protect the leader. irashaka kurinda umuyobozi wacu, But the leader is not protected unless you praise. amasengesho yanyu So you afasha keep kurinda praising umuyobozi. God. uko mukomeza gusenga Imana, God can put praise in front of Him. Imana irumva amasengesho yanyu irinda umuyobozi. And as God protects the leader, nuko Imana He irinda also umuyobozi, protects your leaders. ni nako ikomeza kugenda irinda And abayobozi bacu. victory belongs to God. noneho mu masengesho yanyu Victory belongs to Jesus. icyubahiro ni Victory icy'Imana, belongs to Him. icyubahiro ni icya Yesu. Give God praise. tumuhe icyubahiro. We don't understand the power of praise. turimo gusobanukirwa imbaraga zo gusenga. We often think that we can do this with our mind. turabyumva ibi ntabwo twabikora kubera ibitekerezo byacu, We often think we could do this with our money. ibi ntabwo tubikora kuko dufite amafaranga, We often think that we could do it with our strength. ntabwo tubikora dushingiye ku mbaraga zacu. But God uses a different weapon. Imana ikoresha uburyo butandukanye, He uses His praise. ikoresha uburyo butandukanye. Can you just imagine what it's like? noneho watekereza icyo uburyo ibikoramo. When Jesus said to His disciples, noneho Imana ubwo Yesu yavuganaga n'abigishwa be, when 2 or 3 are gathered in my name, yaravuze ngo iyo babiri cyangwa batatu bahagaze mu izina ryanjye, I am in the midst of them. ndaza nkaba hagati yabo. Well, there's more than 2 or 3 right here. hari none twebwe turenze batatu babiri. All of you who are God's people, would you raise your hand? twese hano nk'abantu b'Imana reka tuzamure ibiganza. There's more than 2 or 3 right ni here. ukuvuga ngo ibi biganza n'ibihamya ko turenze babiri cyangwa batatu. So that means God is in our midst. bivuze ngo rero hari Imana That hagati means yacu, God is right here with you. bivuze ngo hari Imana iri kumwe natwe. I didn't bring God. hanyuma n'Imana rero You yaje, brought God. hanyuma Imana iri How did yacu. you bring God? hanyuma turi hano kugira ngo You brought twongere him with ubwiza your bw'Imana praise. kubera gusenga kwacu. You brought Him with your hallelujah. twese hamwe You aleluya, brought Him with your song. kubera yuko twegeranye kugira ngo You brought Him with your dance. dutangire gushima You Imana, brought Him with your offering. tuyishime You n'amaturo brought Him yacu, with your love. tuyishime n'ibyo dufite, You brought Him with your joy. tuyishime n'icyo dufite. So don't get
tired of praising him. hanyuma uko dukomeza gusenga Don't get imana tired of praising him. hanyuma uko dukomeza gusenga Don't imana get tired of praising him. uko dukomeza gusenga imana Because this is a new journey. kubera yuko uru ni urugendo And rushyashya God is about to do some new things kandi imana irashaka gukora ibintu through bishyashya the Evangelical Covenant Church of Rwanda. itorero rya Covenant mu Rwanda Somebody give God a great big hand clap. imana irifuza gukora ikintu gishyashya mu buzima bwacu amen Hallelujah. amen Hallelujah. amen. The Bible says, Bibiliya iravuga do not be afraid, ntugire ubwo ntutinye for I am with you. kuko ndi kumwe nawe Do not be afraid, ntugire ubwoba for I am with you. kuko ndi kumwe nawe God says to his people, imana ibyo do ibwira abantu not be bawe afraid, mwigire ubwoba for I am with ndi you. kumwe namwe Because I'm with you, kubera ko kuko ndi kumwe namwe don't be discouraged, mwicike intege for I am your God. kuko ndi imana yanyu Don't give up, mwicike intege because I am your God. kuko ndi imana yanyu Don't give in, mwicike intege because I am your God. kuko ndi imana yanyu I will strengthen you. ndagira ngo ndashaka I kubatera will umwete help you. ndashaka I kubatera will umwete hold you ndi up imana yiteguye with my kubahagurutsa victorious right hand. nkabatera imbaraga Armies may come against you. nta mwanzi n'umwe But I will stand in uzabarwanya front of you, ndahagararana namwe and I will be your shield. kandi nzakomeza kubabera The arrows umurengezi won't hurt you. nta mwanzi The uzabarwanya spears won't touch you. The spears won't touch you. Spear, javelin. igihe abanzi batangiye kubarwanya babatera amacumu The machete won't touch you. nta na kimwe rizabakoraho Because God is your shield. kubera yuko imana is izabambera your amahema God. ni imana yanyu He is your God. ni imana He yanyu is your God. ni imana yanyu Hallelujah. amen Hallelujah. Amen. Hallelujah. amen. We serve a living God. dukorera imana iriho We serve a true God. dukorera imana We y'ukuri serve a powerful God. dukorera imana ifite imbaraga Do you know the story of Elijah? muzi inkuru za Eliya muri Bibiliya Elijah went before the prophets of Baal. Prophets of Baal. Eliya ageze imbere y'umuhanuzi Balaam. Eliya ageze imbere y'abahanuzi ba Bayali And the Baal prophets went first. abahanuzi ba Bayali batangiye guhatiriza And they danced and they sang. barabyina But God didn't hear them. ariko imana yabo ntiyigeze bumva Then they began to cut themselves. batangira noneho babonye ko byanze batangira But kwikibagura God didn't hear them. ntabwo imana yabo yigeze bumva Elijah said, noneho Eliya w'icyo yakoze maybe he's asleep. yaravuze yahagaze ku maguru Maybe ye you need to wake him up. aravuga ngo hari icyo wenda mwaba mutakoze Maybe he's in the toilet. wenda imana yanyu iri mu bwiherero Keep doing what you're doing, imana yanyu ishobora kuba itabumvishe and maybe he'll respond. ishobora kuba itabumvishe But after a day, after the full day, nyuma y'igihe the God that they served imana bakorera didn't answer them. nta kintu yigeze ikora But Elijah, noneho bigeze kuri a Eliya man of power, umugabo w'imbaraga a man of faith, umugabo wo kwizera a man with power in his lungs, umugabo w'imbaraga no kwihangana called the water bearers arahagarara ati and told them to put the water around the altar arababwira ati muzane amazi musuke ku and then wet the altar. musukeho amazi Then he told them to do it again. mwongere musukeho Then he told them amazi to do it again. musukeho amazi The altar was wet. barasukane noneho bimaze No gutoha fire burns with wet wood. musukeho amazi And Elijah stepped up iyo rero ahagarara mu maguru ye because he serves the living God. noneho bitewe n'uko yakoraga imana ihari Just like you serve the true God. nk'uko namwe mukorera imana y'inyakuri And Elijah said, God, send your fire. arahagarara avuga ati mana Fire came down, mana ohereza umuriro uze kuri kino gitambo burned up Elijah's altar, ohereza umuriro ugwe kuri kino burned gitambo up the altars of Baal. noneho ohereza umuriro And once again, God had the victory. hanyuma nanone mwibuke ko imana ifite imbaraga God proved that he is the living God. imana ihamya ko ari imana ihari God proved that he's the true God. ni imana ihamya ko ari imana y'inyakuri God proved that he's the powerful God. imana noneho ihamya ko ari imana What altars y'imbaraga does God need to destroy in your life? imana icyo ikeneye ni uko utera Because intambwe God loves you. imana iragukunda God watches you. imana irakureba God hears you. imana irakubona And God is your God. kandi ni imana yawe Hallelujah.
Hallelujah. amen Hallelujah. amen. Bishop Makombe, Mushumba Gakombe, you are faithful. uri umugabo wo kwizerwa, You love the Lord. ukunda Imana You love your family. kandi ukunda umuryango wawe, And you love the Evangelical Covenant Church of Rwanda. kandi ukunda itorero Covenant ryo mu Rwanda. I have felt your burden. Your burden. I have felt your burden. Umutwaro wawe ndawumva, I have felt your pain. kandi umubabaro wawe ndawumva. You love Rwanda Ukunda u and Rwanda the people of Rwanda. n'abanyarwanda, But I want to encourage you. ariko ndashaka gutera umwete. When the dark days come, Iyi Imana, don't stop praising. wowe ukomeza ushima Imana. I want to encourage you. Ndashaka gutera umwete. Keep your hands lifted up. Komeza uzamurire amaboko Keep Imana. your head lifted up. Komeza uzamurire amaboko Because Imana. God is your defender. Kuko Imana yawe God ntitsindwa. is on your side. Imana ihagararanye nawe. And God will strengthen you Kandi Imana to izakomeza lead gutera this church umwete kugira ngo ukomeze uyobore through itorero the ryawe. valley of the shadow of death Kandi izakomeza kugufasha. and bring life to the people. Kandi izana ubuzima ku bantu Hallelujah. bayo. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Praise. Praise Icyubahiro, leads to new power. amashimwe bibi by'Imana yacu. Don't stop praising him. Ntimugacogore Praise amashimwe. leads to new perspective. Amashimwe ageza ku kintu gishya. Never stop looking for God. Ntimugacogore kureba Imana. Don't look at the circumstance. Ntimukirebe ibibazo n'inzitizi. Look to the God who's above the circumstance. Mujye mureba Imana ifite imbaraga kurusha ibyo bibazo. Most of all, praise Amasengesho yacu menshi, leads to new performance. mujye mureka azane ikintu gishya. It changes the way you act. Amasengesho yacu ajya ahindura uburyo mwakoragamo ibintu. Evangelical Covenant Church of Rwanda, Torero Covenant ryo mu Rwanda, I want to remind you, ndashaka kubibutsa, you are God's people. muri abantu b'Imana, You are chosen. muri abantu batoranyijwe, You're a holy nation. kandi muri abantu bo mu gihugu cyera, Perform for God. kandi kugira ngo mukorere Imana. In the supermarket, Kandi mu isoko, mu iguriro, as you walk up the road, as you walk, iyo urimo ugenda mu iguriro, perform for God. Perform for God. mugenda mu masoko, mujye mugenda muvuga ubwiza bw'Imana. Young people, Urubyiruko, as you go to school, mujye ku mashuri, live for God. mujye mugenda mu kubaho It's a kw'Imana. new journey, N'urugendo rushyashya, but God is faithful. ariko Imana And He izadushoboza, will get you through it. kandi izadushoboza. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Father, we thank you for this time. Data, turagushimira kubw'uyu mwanya. We pray, God, that your word has been received. Turagushimira kubw'ijambo ry'abantu bawe God, we bakiriye. pray that this church has been strengthened. Turasenga kugira ngo ukomeze gutera imbaraga rino torero. Pray that the Holy Spirit will impart knowledge. Umwuka wera akomeze kubana nabo. We pray that the Holy Spirit will guide with wisdom. Turasenga ngo umwuka wera akomeze kubayobora kandi abaho ubwenge, And that this great church kandi ribe itorero that rikomeye, gives you glory kandi riguha icyubahiro, will continue to praise you. rikomeza kukuramya. In Jesus' name, Izina rya Yesu. amen. Amen. Stand up on Reka our twese feet. duhaguruke ku maguru yacu. Reka duhaguruke. Hallelujah. Amen. Tujye ejuru. Everybody, if you can, stand up on your feet. Reka rwose niba nta kibazo ufite, haguruka. Just want you to lift up your Ndagira ngo hands uzamure amaboko, ibiganza byawe, and say, Dear Jesus, uvuge ngo nshuti yanjye Yesu, the word you have spoken to me, ijambo uvuganye nanjye, may you sustain me in you. urikoreshe kumpa guhagarara muri May wowe. this word dwell richly in me, Iri jambo rikomeze kumfasha that I may be able to serve you. mu bihe ngomba kugukorera, In Jesus' name. mu izina rya Yesu. Let us clap for Jesus. Reka dukomere Somebody. Yesu amashyi menshi cyane, Yes. amashyi menshi cyane. Hallelujah. Amen, amen.